tuk chuan no mule vai nun kong roi tuatan pathian thu kan nun hlui chu boina turani lo ti kan ngai thlau le dona lalpanin kan in pola tan kan lo mang le theu donia korin khomite ne na tir ko pola le khathon pani na bunga chang som le sari thu hi lo ngai thla ila chumia wang chuan tu po Krista a chuan thil siam thar alonia thil lui te chu aralta a ngai te u alo thar ta lalpana thu mal som ro se amen ring tu no na harsat na lian tak mai om thin chu kan nun hlui engemo kan lo ton to then khate awang ani fo thinani experience chavak lo te kan du than na le du than ni chi lo kan ton te awanga kan ti sual om fo te hian in chir na te in dem na te ma ni le midang te po in ngai dam harsa ti chang te min siam thin ani kan chu ko background a zirte kan experience a zirte in thil hi thlir dan ai nang lo deuh nuai mai thina then khat chuan an nun hli liam to te ngaya lunglen thu an vor lain in chir le ril ru ha na thin rim na ang a nun hlui khir kir tat nun hlui khir kir chang te tin hoi ti vong vong chang te kan nei theya chung te chu zirlai angin then khat chuan an thira then khat chuan mani in ti hre om nan an thlir kir thin ani ma se ti hian ingai to dai te ang u arin na pa Abraham ate me po an fam kim lova apa tera atangin nun hlui thavak lo nei to sumdong milem pathian siama eizong an mani ngei po milem pathian lo be to thin an ni amak tiro u thong thar lama te po hianin tirko pola me po pathian du zong rong bol tu rin na a hero kan ti mek lai hianin anun hlui lam kan en chuan ring lo ve tho Iso Krista no la khongai na thung ko ran lo piang chuak aya Judaism sa khuang het takavuana Judaism sa khoina abur ne em chumia wanga ko ran ti du da tu ni hial kha ania ma se anun hlui khan tunge tu na ani ti hi akhil lem lovani chuwang chuan kan nun hlui hi inte na na aman tlak vek lova kan nun hlui chu nun hlui ani mewa wangin tu na athar hi apoimo berani tirko pola chuan mi tu po Krista a om to phot chuanin thil hlui zong zong aliam vek to aral vek to a thil alo thar thil engkim mai alo thar to zoka tharau thara rongbol tu chuan thil hlui te alo rala thuthung thara chuanin engkim mai hi thirdan po alo dang lam ta ril ru te po lo thar ta chu apoimo berani kan ril ru kan suang to na pathian ram le tharau lam thil kan thirdan khove lam thil kan thirdan te alo dang lam ta chu ai poimo chu ring tu nu na hian om theilo khovelin kan nu na om ziareng anei to lo na tur chuan Iso Krista kan om apoimo ani chutiang anga nun hluin ati boilo nun hlui ngai to chu chang po palam pan tura thanem ngai na thilung athara min pezel tu le thanem ngai na min sim sak tu ani khot chuan engkim hialo thathin ani lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnum ber mangai tu ikhongai nai nei tu kina imal som na ni chuak mangin minan kan le kan lom hle mai lom thu kan ron se ani ti chuan lalpa tu kina hianin devotion toite kan an mang ho le kan zirlai kan nun hlui chu boina turani lo ti hi anga thatu zong te tan khongai takin mal han som leng che min chadam tu kan lalpa iso mengin kan ti le amen lalpan mal som theu ro se ni le num le vekule